Lim no kram ke Germany bat ke Netherlands ha ke round of 32 ling ba ke penalty shootout. Ha ke ba ke Germany kala lim no hakmat ke Paraguay ha ke penalty shootout dalai la sau gol. Kat ba ke Netherlands kala lim no hakmat ke Morocco ha ke penalty shootout da ar la lai gol. Kumta ke Netherlands bat ke Germany kala kutno kelintiyaj ha ke ne ke World Cup pentau snem arjar arpuhun riu. Kat ba ke Morocco bat ke Paraguay kial qualified syak round of 16. Ha ke ba ke Morocco ha ke round of 16 kan si kendu Persia ya ke Kanada. Kat ba ke Paraguay kan si kendu Persia ya ke France lani ya ke Sweden ha ke round of 16. Ke jingriam bompoi perkat jong ke Germany hakmar ke Paraguay kala penkendit ya ke bebun balang ke pertai brokaway namar ke Paraguay kadai ke ruina South Africa kepala penlim nopat ke Germany kari na Europe kari ke baklanya ke football kepala tabun teli ke history kepala kuru ya kan 6 job ke champion ke FIFA World Cup hadu sausin Henry mentau snem arajara penrupat hakane ke World Cup kala limno hakarau of 32 tang hakmat ke Paraguay kumta ke jingjob juga Paraguay ya ke Germany kala penkendit threat empat ke de ke jingrem ke bompoi perkat jong ke Germany. Day ke Paraguay ke balayo bantep kol ningkong ha ke menit ke bas sapuar lingbau Enciso. Henry ke Germany ke lapenya kajno ha ke menit ke bas San Pusau lingbau kai Harvard. Ha ke ba ke jingle kai ke lakut no ada ke baya kaj damar sikol. Henry ke penalty shootout ke Germany ke limno kemat ke Paraguay dalai la saukol. Bat ke jingbom kenkol ya ke Germany ha ke menit ke bas sispa sau ke balayo bantep dau Jonathan Ta. Kene kala pins ngosi bas ngodio sisya kamtam yo manager jong ke Germany. Ha ka baka Germany ka haplik paying no tang na ka round of 32. Kad ba haba pai part sya ke jinglikai ha ka ne ka round of 32 hapten ka Netherlands persya ka Morocco. Warla ka de ka Netherlands ka balayo ban tep kol ningkong ha ka menit ka new puar lingbau Cody Gakpo. Kabala penlung mensimru ya Cody Gakpo namar dang ha ka ne ka sisdan ke baladep. Cody Gakpo bat ke kurim jeng u kan noa kelap penbena. Ba ukun jengki ulah kladno hakpo jeng kemi kepadang Armet. Henry minta pat haba ulah mi madan nagam ta ke Netherlands ulah yo ban tep gol hakam nit ke bah new poa. Henry shua ban kudno artat ke jinikai hakam menit ke bah kendai pau plus iway ke Morocco kalau yo ban penyekajno ya kan ke sikol. Kumta hadu ke sispa arpo menit om don shu bayu ban tap gol kepala kudno ha ke jing shoot penalty shoot out ha ke bah ke penalty shoot out ke Netherlands ke limno hakmat ke Morocco dalai la arkol ke Morocco ke rung syakarau of 16 ke Netherlands ke kudno ke lintian jungka ha ke ne ke World Cup mentau snam arajar arpo henriu ha ke bah ke Morocco ha ke rau of 16 kan si kendu Persia ya ke Kanada. Kumta kene ke World Cup pentau snem arajar apun riu ki tim ki bompoi perkat paken rung syakarau of 16 kila penkendit ya ki tim ki baklain bor bar kerang dairu kesin ke benkong ya ke Paraguay bakan penlim kum ya keri Germany hakabau presiden jeng ke Paraguay ulah penbenas don da kasengi syuti hadin bela job ya ke Germany. Kumta sau teligi tim ki bala rung syakarau of 16 ngin seh pej samta ke jilikai hapten ke Norway Persia ek Ivory Coast. Kublai shibun.